Dunda di sa dawe nye Amerike genyon la toyi ne yem kyab de longo chi la korwe kabla mi halebe mangu de mi bum nga de ron chen yobaden sinzi Joe Biden ki ka seta nang batar shungi khangba da thangdeng la zube ari gedar changma chega marphab de ni nga ring debu nam ki che do nyange da jeten shushin yobre sinzi Joe Biden ki ka seta nang be nang So today, I ask all Americans to remember 시집에 투급들 nganzu mi deron chimba namtha khonzu shulu nangme nam somlo donggu nganzu gegapshi imbe chane khonzu tensu che teladene nganzu lusim sowa tha jigdi che de gegap jig imbe chane neyam phamnye donggu song yobje Gas Washington ki yishu lagan chemo National Cathedral ki tibu tem ngabya dungne mi bunga deron chimba chumbar chebe jela sinzi Joe Biden ki phurang kabone genyong la tamshe na nganzu Amerike na mi bor chembo deron chimba ngolen chebe kabla mi rere shi tensu che goba tha khonzu misike wa nam tensu che go ji song yu remember each person and the life they lived. Ti jela since Joe Biden ube kongi jamda since shomba jam Kamala Harris da kongi kunda jegi nyange chunje kholo nago da khare nago kyonde yishu tolu shila nyende ngakse nyange shu yobata gyabdu marme ngapye parwa thongju yobase. This is the worst thing that's happened to this country with regard to the health of the nation in over 100 years. Recently lo lobdo nangke member Fauci Reuters chendi kabla din longo yatha ke nala gegap ki thweden ke neda chapche shu de chayu thane longo chuda khashe ke nala misu nido nishu ni lo dupu chayu ba she rela jikchena nido nishu sa ji ya thedar cha si bare ji ju jir nido nishu le Amerike thuji lembu ki nimuta yishu chunga thujen ki khongsen ki ngone so nire nebe khajan tha menkhang to neba jurgyu nyungdo chen yu Member Fauci ari CNN sakhala saming mani Amerike ne tangji tene khang CDC yi ringmi ngongo menkap thop changkhe namki toi nedu mekyabe lamdung khaji ludu dongjure tene ngongo menkap thop changkhe namki nangmi phenju ki dewa cheda so gyobul ludu dongjure ji judo nezu de chokti da nyendu shugen snamyan som yen